Assalomu alaykum. Hurmatli jamoat, ichi shishib o'tgan ahvol bo'yicha dag'i. Endi doktor jamoatga rahmat, anan yordam berib o'tganingizlarga sizlarga da hurmatli jamoat rahmat. Shu apamızın analizlerini Xudoy bersa topshirdik. Erteng bir kuni chiqib qolsa sizlarga jiyinten beramiz. Ama bu yoqda jamoatda bolalarga da rahmat shuncha kelib shuncha yordam ko'rsatib o'tganingizlarga sizlarga da rahmat. Apamızdan da bir iki so'z o'qib qo'yingizlar. Allah taala razı olsun sizlerden. Shunchalik yordam berib o'tadi. Elingiz yurtingiz tinch bo'lsin. Men shunday bo'lib kelib, ishdan o'rib qoldim. Şu baldar var ekan, rahmat şu baldarga dagı. Ömrüňe uzun bolsun, rızkıňar uluk bolsun. Menden qaytpasa Allah Taaladan qaytsın. Bu jaşlyň adyny unutmaýmyn hiç kaçan. Rahmat sizlerge, Allah razı olsun. Özelin sizlerge rahmat. Çünkü barыбыз çoğ bolup, bir bolup, bir muştumday bolup, şuna apalarыбызга yordam berip turалы. Kırgızstan karab ele kalıp kalmay kişiye yordamınız bolsa berip turалы, hurmatly tugandar. Allah sizlerge razı olsun. Assalamu alaykum. Урматтуу агайын туугандар, ушундай өзүбүздүн ага эжелерге кайдегер карабайлы, жардам берели. Ушу апа эжелерибиз жыргагандан келбейлер ушул чет жерлерге. Кайдегер болбойлу, биримдүү болголу, ынтымакты түптөйлү. Уктап жата берсек, бизге эч ким жардам бербейт. Биз өзүбүз биримдүү болуп аракет кылалы туугандар. Ушул сумманын картасы бар, ушуга ким жардам берем дегендер болсо, ушуга акча которсоңор болот. Анан бая келип эже кандай экен дегендер болсо, келип көрүп кетсеңер болот. Ким шектенет, эже менен кезиктире алабыз. Doktorun da номерин берип. Врачтын да номерин бере алабыз, эгер ким шектенсе. Мына бул анализдердин кагаздары. Ошо анализдерди тапшырдык. Тяжелый деп эле айтып атышат, билбейбиз энди. Дагы анализ Шишик бар экен бутунда. Общий телого өтүп тур. Бутунда да шишип атыптыр, беттери да шишип атыптыр. Анан кайдегер карабайлы. Бул нерсе ар кимибиздин эле башыбызга келип калышы мүмкүн да. Башыбызга келет. Барыңыздарга Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум.